olji in z tega ustvarjamo spet neke vrste netivo, smo rekli. Je tanjše od šivanke za šivanje, je suho, ali pa tudi, če bi bilo mokro v tem primeru, oziroma noter je zagotovo suho. In gorljivo. Evo, takole. Sedaj damo gor na sredino. Potem smo rekli, vzamemo kresilo narahlo, napraskamo malo magnezija. In imamo ogenj, vzamem še ta del, ki ga priključim, da se mi slučajno ta del ne ugasne. Vidite, da se zelo, zdaj se je lepo vžgal.